yuko chini na muthenya wakwa ila kivyo nina odhocha ingi tunenanie kilungu nikita tunenanie nina odhocha na mwako ili na mundi twitha twinenia mundu makoniti asie yunu maithijo maria ciana cio na muno mwikono wa Gen Z na mailite kuilecha indi nisio yo andu matwikite mitenge ciana ningi twikite mitenge tene waliga wote no keceria mundu ona primary kana ailika secondary na gasomba kake karumu mwana kino hivi ya mundu wakoma ye na bado yokwasi tunenanye nyene to beti wa mwanya na nina aini baki twambia ko yomwe sovyo kedia mwasesha mwataje sita yako mwamuki hata mutindi hata na mkomia hata nuni zamba mezeda umeona show no maybe they are from different countries my name nita wa Dorothy Siombwa Mkonzi numite organization nita Women Connect Kenya where to focus more on women in leadership and also mentoring the young girls na nditongia mu ngai muno mundu ako tunenga mwano twithe ba monde. I know there are so many people doing it today so we are happy and also to thank the fraternity of Mutongwe TV posting such shows to support our families. Thank you. And also titunge amobea my colleagues as we discuss this critical agenda that is affecting us. Asante sana Betty. Okay, next. Ni museo. Ni tugiangalia mbeani kutuna na mwana wangu ndio kwa sisi twita wa faith kumaka ndo mwiyeni na tutukia na kama ni amo mane vili Onye na makwaza ni muombe ende waende asio ando nina kama ni amo last week madivini angena kama ni amo makoweni mabendini ai motongo inelo ina wanando kuma kwasa tunena ngena tiso media no tunena sindwila setho toteke maitu asante ina kwani ngumukevya isitwani ya Yesu muyaseo ina kwani museo nita wa Pastor Joyce Katambo umo wa kwanulete wa monyo andu keta wanonga na nisiaitwe malili na ni muthukumi wa Ngai kanisa ni wa AIC Airways yiga utawala ini kanisa ye Machakos County na nengi Ngai ni museo nitukie kikundi kikaloni kitu nenanie na kunenania ni kuseo asante Betty tunenanie iyo niki azei malite kwikalanya na mwiko wa Gen Z na mailite kuleja indi letting go off kuya newe anayo wale vile na kasomba kako lakini yo na withia mundu na miaka 25 koma nomba imwe na asinde na odena na du mumwe mundu so na atwani yevu mugaye koma nombani le gukoma asi make ni asi malite kukalania hata na mwikano ma Gen Z yezi twambia na faith maitu kaine mutavye rimwa baike ndoke bila takoya mundu okamusomethia okamunenga sindu cionthe ila ciaile na yu twikia mutengea kana kingi nikita isalenda itelemia na kone mwatena mwanomba kone mwatuzo itie ku na titi makosa maitu ivieta asie ni mialo kanela tena yo duniani nevinda kibinda ya bebinde na mwete yao bato nenanye basi ya kwa thome wabundia cia kana ke kanini mundu kaileka kana kakabisi ke anango kakoswa kakabundi gondo kailo thio sima tutu kayi kalango kakabundi gondo kailo sima via kayi kalango kakanewa ndithia ya totena kakewa thio kaithia kakewa thio ka okeke ila thome wa thedile sindu bingi cia thedile na jukumu ya mundu ume kana mundu muka nundo na nengi ona akama jetha wana kikalo ithiete anini watuma wa kwa susu waku na kaya kwa utajia wa bikaba kene jokeka kene jokona bane bo waileika wona mundu ayu kwata kima na kene yano kesethela ni wabundi bwa o basics cia nindo na mwitu atrainia wa esi mwishowe akatwawa ukeza kutwawa ukasomye musi yaku na yubo kakisomo
na ne wese yu kisomo choka cha support mwetu uyu gitu cha support mwetu uyu cha tiala ome maito ala ome batwe kama telemya yo ayikulia ine nguma banga ungamienga lama yako ibanomba ne nguma banga ungamienga lama yako waitheka aka aingi ni mejo ngamite na makeka sindumbiki aka ro sisi cho pata yes telemya yendo kedeka lyayo bana yana baibata uka sasia chuno cho kwatezi na kila kingi kichoka uyasi akabane kala ni nyoka na yetelemya yino nayo ni woka ti mwana ona vitu tu imata lake muno ni woka wese la level yake timubikia na level yake leto no mubikia na alama to no twana yua yoga imanda kibeti kikota ndonge nono na chocho kienda o kambuni kienda ba ndo yue wese wada wege beti kikumbe waku na ichoge cha tu kama mwito ngone wege beti cha wanda ko etwa wakalaka ndugu wa mobeana bukini nono na wa mwakia ona wa mwakia kasukuba yanza ukona yona kama kulio vito kuja mwito mwiete ya ndoge vyote na wanda ma sani isie tumaito na mwema to sani isie na mwe tumaito indi akwatia kusia asia kambe etela kakeli na kakatatu na niwo kwa kwete yae so ne kindu kisani tie lakini hivye tastoasia yondo petio na nene the last week jukumu yitu ne yolete na jukumu ya musie ine kutabia kana na kukadenge binda ukwatie kalateza umyaka yonde baitu baby da toko twethu tuteko kana tukuweka no tukwatike no lifestyle issues bizabina hii yue lande na binda hii ni vyo kuimia hii ukekalata wewe utalamata vya bando yoi rao jenzi na mona ki ndini wa jenzi ndo ite bumbene baadhi ya mundu ni waigwe ne tanu ndo igwe na dio alo myo twai lakini oyu jenzi ro na kwanza wa mina to benda ndo ibanga nyenje boya mundu ene ni choki na deno wa jenzi ndo Gen Z from my side, Gen Z nasio. Actually they are easy to raise. Eka nasio uba ninondo mo ene nota mo sia wana wiwo. Mena we mingi ukesedo nakana ka wikatabia kendo. Nota kiwa ukuja ukamine tengo sungi. Because I already know the answer that you want. Na we say the Gen Z misi yeto yewa. Nye ni millennial. Kutuitiani temo nonamo. But now wesa ku interact na Gen Z ukona ige to itusubalia uya. Oya mwana tafadhali akitu nipatie ni kwa vida. Itaanzia mahali. Actually ndeto yawa ingiza kichwa serikali, hiyo ingine itajipa. Unaona? Na msi wese kwa mwana wakwa ambondika. Nendo some utakitali. Ambondika na ino kupingwa Mungu. Maiziki ndo munenga uyo. Ni wa. Kwanza mzega la wangu. Twaze niwe HR kwe unajua I've been watching you. I don't like your attitude. Na hizo mwenene wake. Na ikuwa unajua home sijakosa chakula. Naweza piga hustle nyumbani. You see? So we say there you JC despite being they are good, the intellectual level yoyo. Lakini yuko kakumalewa. No ambie kwenye. Let me be honest. No ambie kwenye muka at the same level with them. We say there you wanna we address issue. Don't address tomokani. We address like let's think. Na you as parents you go to because una time ya let's think. Ninge na ywa iwe tese kiboko. What are we thinking about? You are doing wrong. Na you as oga we no komusu. Puni bot indi una so Gen Z to ikara. Kwa na sio. So I tend to think no sio on tuambise mentorship program. Kamelewa uwa Gen Z. What is it that they want? What is it that is different kuma kwitu na ko lejo kanata ni pastor we ba ye matambaoni no ko malabande address millennials ala matani na yikaye yokite na ni to need pastors ni to need priests but we are losing it because pengo mandala pekata to ko nani yanamo but na to so ko lelewa na tuemelewa hata inide kwanza ambao mwenda what is it that is disturbing you nene amandu ma mental issues pota ngete kuinibia kana ramu kesa kwenda mume kila wakumbia kujo koke chat GPT when a parent behave like this what should I do
kuniagelele wikata. When you have a boyfriend and your mother doesn't want, what do? How do you address? President PTD technology. They commune answers. When certain characters. Ungekwanza kuattack. Na ikuone vya kwanza we watu iwende. At 20s. Me I'm 19 moms. I'm in the right. That is it. So and now when it comes to letting go of these Gen Zs, when enough is enough, I tend to think as parents, we are yakana. No, look, at some point I will not be there. Exactly. So as a child, your antenna starts now functioning. And being a firstborn, you start being responsible early enough, of which to you kunachuna majenzis. That freelancer, and that is where we are losing them. So I tend to think at some point that I say to bring that sense, the same faith was culture and tradition can never be lost, and when it's lost, we lose a generation. Like now, I know at Women Connect, about heritage and culture. And to end up with the agencies and the leaders that we have, where is it that we are losing the mark? So that now this conversation can now raise the awareness. No Gen Z, not by more matavia, but they are not bad. It is as parents that we are not doing our work critically. Now technology. Dorothy, kana watabia kana kamwe kama kuja kana cha kuja muziki wambio na kana ndete kwa sia tokora technology ta influence ite mono Gen Z kwita na mituela mena yoyo nindo nya kwa sia technology lezeo nondo yuona yuala Gen Z sitwa amwe maitumeo maskulu na manengwa homework mayuko maisisia na ila ni amateria lakini ni one way or the other ukogethia technology nayo yanangie kako ni yanangie maundu ona not only to the Gen Z ona asia withi amusia ni walika nyumba na wani walika simone ndana uya ndana kata nola musi ni wa ranya eka ni wa bela na technology no ya affect Gen Z maito mundu mesoma sindu imwe na makamanya maundu amwe tutesi na ndio lawa musie iwe na ke otate ya na ciana ciake iya bau na kingi o bau kwenda kunene ane hase itu ina mwanya na ciana isito we don't have time nitwine ndie shunguli tumande tumamandie oniwo na mekwaeka we want to give them comfortable life ukebya mwana kala atesobika miaka 28 na ndio siku gwache 28 ona ndeze tumbile ona ndade uche tumbile na ndau yiwea na nituchangi yase kwana ngasiana isitu siana isitu sia Gen Z siana ngiwe na sei nondo netumalekilia twametaka baba kama mama ikalande ona kwasha ante no kaya mundu wa 25 years kwa ni house girl yue aina house girl eje ana isatidi isomeshamesewo nola mwana wakwa na tekasi betingi ndisianye na pinga school twaina nduka actually mimi I've been raised in one of the slums in Kenya ko mami ena kioski na house girl ningi na ai mwalimu bana ko twakinda sia twapinga school on the mailonjo Nengo break. Yeye kitu jambala sele kia account ya like very important. On the malunga wapyo. Kono ndinye nebo na ina muka tene. Na mbino ze ya ndukani. Nite tubika saumwe. Na yi saumwe kwekwe le kanangania ni chokenge nomba yino kono ya olona kona wani ausga. Ene. Na simusi sia tutenda sia by the way. But what is happening? What is happening now? Nondo ndo distraction kuna mondo maku. Wewe mtoto cheza na hii. Brother wewe na nondo ni kayugule iko na data. Kana wa imagine kuno go support pastor na faith bandi asi wanaitwa asi tumerelax when it comes to parenthood mwani bindo beti byandu make it nesa kasi ya maito makasi ya maito wa chaka 18 onotwige we standard to get out
Yes. Na ilijalia 22 yundo ti alama vi college mathi. Uyuma college ukogethela wakiweka structure. No yeka laba. Na uyeka labu. Nethe akukethwa na mabiasala. Kethe na mabiasala. Uya identify wemwe. Kethwa ni kukama wa. Ningitio biasala o level ya kila mundu. Kethwa kukama wa. Ulo kama uyilwe. Ola wangu ko ubingwe yangu ko sia matili. Ailwe. Ekata mbodi uthi umone munini akitu ucio kithia tumatheni cho asima ilite kwika ile kana ni maya Gen Z nesa na ni mama na matoma maleja mabikava yo maleka wa mabika myaka yana ata na mailo ole kwa makekata tubathi ba sendo cio kithetie kini kilingo cha tunenani. Asante. Ino ni Mutongoi TV. Wemi wa matukwa ubindukite ukatwika wa kilobia. Ilawe ubanda kindu. Wamana kumana soko ya kuneva. Niwa ilawe kumana webikote yao. Kwambi ya kumanda mbeu kuvika mboleani ukaamanda kiucha univya. Ipangenge wani andawa. Mumiagu ibindadila dhalite kunandawa ibindadila yalite. Uimi wenda masabu. Na avocado ino si survive na mbua hii kana nungithasia. Most of the time kondi ngithasia munango. Nini ungametio munda nezokezera kihuba yongenda. Wakuna masabu uithie nguku kana mbui na ng'ombe uyithia onabobenda utuika wena inijubeta na wese kwalicha waile kwalicha kaswine kokeva ita etumbe yiba ita nondo wale ule unobandi yemuno Jasi ya wasa wa ng'ombe mwongo. To wasisie teno. Ino ni nome jo? Ino ni nome. Wabese mwongo wayo umwasa. Ni ndulu. na yuwe muimi ivangenesa kuima ndukese kukwatwa ninza kana ukosembesa Kwithwa uimite tundo tuini na ukitha kikimwe kati wa challenge kila kitu no tuma mwimi atakwata soko nze. wasia wa muimi kila wakatatu kwambia saa ile sia mawiyo winake Steven Mwema va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Kendo mundu usiawa nacho Kinengo nonga iwa nengie matnesio mamakana ni nacho ni primary school nakiana na kindu kikapika bandu kethe kindu kikivithika Hang on makini kindu kithia wa nthini wa mundu na kikamumio tuini akatanga songinya nthi sianta talent ya kunenyiba Uzonga kuikia talent kusudi ni umalo ke ukamishughulikia kinengo cha mundu nicho kiseu baseme ikalile yake mundu ndela naye kama kwa mama ndio kwikalo maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki mianesa kisau kumia kindu nye ni namba kende ni enda bandu ngakiti namba kenda ngimeze mubila konzi ngale kwithia na umezio no naje nundi negyo gikozini tikambelwa ba ukamubira kama na nafasa Shabeti wa Mbua kila wakatano kwambia saile na nusu sia weyo ndio kwetia kilungu cha inengo na mikadile ni va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. I, Mwai Kibaki, declare that the Constitution shall be the new Constitution of Kenya. Kilandi yemia ya mitongwe se otundu katiba kaelete na vemia itongwe se ndisio onde kwa vamwe veo vathukanu kati wa aki cia mundu na uthasi wa mundu weni wisi kivathukanyo ni chau Mukamba ni mundu mwe muno na ndeto imo wakunikila kwa uliku sithia wasinzwa ni muno mundu autaviti okungiliti ovivyeni wevithaniti na usekikana wavitwa ni matuku wasava mundu usu etha kwililite kithimini na akamanya no auteye wia na nondo ndamanya ikomasana muyanthi muthia uwa twevundise yulu wa mio kilunguni cha usili wina kwa karo wa mutiti saa 12:40 cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba.
kwa kweli na niguo wendo nota uwau niva vika wa vandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muutia nivesa kusongwa ukethia ona leu nukuema indi ni wende vave sila metho imamoyo ainovo vesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania aina wawisa kwiya mundu numba isyato metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetukithisia no kilunguni cha kiwiyo cha mutongo pala utonya ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwa mbelilia nginya wakatano kwa mbea situsia wiyo nginya saa sita sia utuku kati va Mutongo FM Ngwatanio ya Mukamba. Wo uwendo ni chao mwakwata siana uwendo ni woleka uwendo wola wa ni chao ni ata tutonya kwika ni kana wendo ulawa iwambe ukiendea kwa kana ute kuvoa kwatenia na antikaro na mutai wa mitwano Bishop Honorable Jonathan Muthoka ndini wa kilungu cha kathama ka wendo kila muthenya wa wakatatu kwambia saa 4 sio tuku ngina saa 6 sio tuku tuitungia uwendo ngo na ngo ikinena imwe ni kathama ka wendo vala kila ngo itindia va Mutongo TV Ngwatanio ya Mukamba. Nthi ya Kenya yembusi ilaitangala kiwu na inenga ene nthi kiwu kwa wingi wivo usi waathi wimasitwa kuvathukanio kulingana na vala wisilite usi waathi no wawitawa Galana River ukasyoka ingi uketwa Sabaki River usi waathi wina wasa wa kilomita 390 ukwete kana ukavite kisio cha 2,700 square kilometers. Wambie Gatamayo taadhi na wilika ukangani kauntini ya Taita Taveta ulikite kana wita wa Sabaki. Wisilite katikati wa uyi wa Kapote na uyi wa Athi. Vakuvi na dhika nusevitie 14 Falls ngaliko ya idhio ya mutiuko kana ya mitiuko ya Yata. Ivindani ya mbua usiuni ulika kana walika kiwu widwa na uliku wa mita 10 kana futi 303. Usiu wisilite kauntini mbingi na muno kauntini sia Ukamba yivo kaunti ya Kiambu, Masaku, Kitui, Makueni, Taita Taveta na indi muthia ukalika ukangani. Akenya aingi ni matumia kiwu cha usiu kwa kunywa na kunithia mimea yo vamwe na kunithia indosio. Inu ni Mutongo TV. Nina udho chengi tuende na kunena ni hayulu wa asii unu mailita kwa atiani anamweka mwa majenji na ni mailita kumalecha tuwabika indi miaka ya nata mamalecha makeka ata na sema mailita kikata kwikili kana ni medhiwa na open conversation kana unena nyawa udhi wisethi ano ni kutaviki na kino sete ne tuona tulikaliwa thena so tutukewa wele iki yangu wao kamisi ino sio itumisi ito adetile kwa adetile na ndokona yundo tungewezu yewa so faith asema ilete kupingu kata kwikile kana ni manena nyana siana sio you asio na maidana time ya sitira ana time na nundu ngutungia
CBC mobea nene kienesa along the way you have connection uyenda no te kwenda mwana osu no ndo beba la mwamina kweka kwa ilo saidi bala ona wekea mwitu awea utwa kana na tio wezitwa na piso ubungu kaka kule nani alikufanyia hanti ndiani ndio okay wakiyo kete mwenye okay kate yuke lake langu asia twaile kutrini si ana sito kuma day one ela kama na oseo no vuku I think that is the right time to allow act no ndo yituke yekwetela tukamwetela aka pundigwa akerwa na masomo maingi alama na wedwe last week akanewa masomo mathuku na maseo no ndo yusi ana sito tene twea mwitu ambia kana muke mwithi kaikela mwaki we said that you is anyway ni mwithi wiba ni chao kumbe maanisha we mwitu besi ndilota ile kwika we mundu moka besi ndilota ile kwika na makutana ndipo na with time yese kala yese like kilona utabasia ayikweya kana muke mwithi ndina kweya kaikela mwaki ni woni mwitu yanganya ndatolekileko ndatolilweko athauka mutizo ina mwange ina we tioti mutole koto inake so we say the utavya na ndimo lakini ndimo ekwikala miaka yaku yonde number 2 na mwaume maitu ni mayenisi role model ya masalenda atosia nyenti maitu ni ula role model ni waye wewe ona zaidi ona maimya yithame na gitumi basta okay we akonzi to buka soko kukebu kinui ai mwana kwese nitendete school even no yana kataulo au mete kasombane ka lubile na siana no na best na yani nyaka ile bwana vya mume moto tataotonya sakana na juu aende pu na some vya twana twangu mboseno na maki kiskulu emwe kake kalongedwe school fees ukamona nengiko ina sasi ya musiaki aisi akatoto mayo na kamote tolato metetwa mindo asiakite aongametie manyu kwene atiete musiwina kila kitu chombe atiete sindu so role models nisinelete na yo level yeye yulu na mama atwika very busy biasalani mare Dubai mare America mare nako kwa uyeze the like beti road la ya chocha elo play kiita maango okamona weti last week unasia tokaiti kile mundu akunene siana wetango pastor ndiwe your brother okay kale amwana maenge wai nengine thena ni waendie muingo ikumathi muingo nyindisia endesi chao naku wiki beti uyolwa kana matuko matale maikeleko undo yitwa mukatwili omuntu utigwetwa mukaonetili so oibinda undo thesembete na gwetizi ya kujendelea na usemba na ni yasia mwelekeo na mina kwasia kumutunga pastor asema ndire kala nyata na Gen Z ni ndonya kwasia asia hii undu wambe ni merwe na mwanya na Gen Z na kwego none nania openly yuti landu maya maundu maibithania ethwa ni maundu ma sex mawetwe wina mwana waku nyene inya anake na omwe Gen Z na nitunena maundu pio tumilanile peka into kathiuka na ndiye kana nikawo ndikaweta ke kuonania skulu ya imwana pe mutongo yi ukuthokwanya ciana citu nenge mairingiwe no ne bingo ne chigukumelu yu sindu inenewe we musiai nye musiai tunene na ciana citu utheine kana kayuma nyumba kathi skulu kana kathi weane ketho ni kesi kana kwi maundu maende na ni mathuku na musiai ethwe museo kwa mwana wake withie ni open na ni museo peikindu kana kabitha nundu Gen Z ni secretive na makamanya etavya musiai wake na imwelewanesa kana kau ka open ya app na kana kau ni katetheka na ni wethwe mundu utelwa lakini musiai wetha we so us na wethi andu thengeka ni wacia mwana waku na sukulu tila ciana cia kunawa mwalimu ni wethiie na ukunia mwana waku ni komana na kwa kotini na nina cia wia kwa hiyo mwalimu alegea na amanya at the end of the month ni kwate musala na ninuke
na nina ciana hizi akwa kwau twalekelua na itu twalecha ciana citu ikwa beti ngai ndatutethie na tiye ciana citu no tuithengeania namo na tutithie bauta kubi namo maka open up na itu twa open up tuketha mea nyanya nundu acia yangi by the way mwitwa mwaitu acia yamwe ona no acia matathengeka ni ciana Hitler of the day ukethia mundu ucio ni Hitler kana ka alika nyomba kana keisemba ucio kweli no katabwa kiatabwa nyuse za ciana ai nono ni musikali ai bana prakika toka bitaba leti tubiti kana kukona musikali kayona wataje kona acha musikali tena wa muthini wa nena na itho ile kuja na itho akasema yes kiunda kwenda lakini oyu tu no kasisi au kasia eje na kwa usisi kana ka ukunje ni nini unaniangalia nawa kwa nini unaniangalia vibaya ukona mwaitwa usisi akiona ona kiwi kwite ni kikombe ni chawe ukasioka wisona akakulia wilikite kuya ni wende nile ba aya ona kutwila mata aitwila matambi twindo twilele njezi ukule ni nini kwani unaumwa uko na meno iko na shida na wewe nimeke yelitia nimelita sia akakuja kwani unatema mate are you pregnant mom message ile utononenga mwika wa Gen Z oyi for now to the Gen Zs I think there are so many depends look biki moto to naitabia no wakati munini ono is it really by the on there even by age to na to interact it na more or no. But one thing that I could tell them is in psychology to ya kila mundu asiwe like a blank slate. A blank slate ni sani theu. Ko mituo mithuku na misio wosa ko andoni. Na mo ibundi seta mundu. Ko at the end of it mundu eka laesi kana. Ko asiwe weka no ka kwa weka. And what matters in this life it is the legacy. The legacy that you are building. You ala to get there to utika to kaza siata. Inya kwambia ndi ukengania ngazi ona emusiona echa ona emuthuku me tinga sema to mayasio maota pase kakali kitu and wikwapa ni wiano yana wicha wimosio kindu kingi the internet is there to support us to achieve our goals but not to destroy us and to be a distraction na kindu kingi tabia our leaders who are our mentors ye lao dika TikTok na yuko na TikTok we muthei wo onia ciana ata you know na chucho you kalika TikTok umunde I cannot mention names but we and tumesi onengania is a public figure but atatoa sisi ataviela mondo usuke kanyabu social media you are like I wish I could address you because kila kana nikakwesi wewe ni nani na chucho utuoni at the end of it so it also comes back to us as we call it kenda wa mutongo inanu kutia matako onzai. Let me be honest. Now, you know, there's something with social media. We say when you are in content creation, there is money that you are paid at the end of it. Na kana gaga yasi kenda kutia matako onzana ni omonene na ningo gain kwa social media kila kitu mandego ni chao. You see, at the end of it. Exactly. We nusu neki. Aya, na kebwale nenu wikite uswale wake wanthini. Uyono au thete uyona omwatundu thete yu isani we sure ndi mundu muima moral decay ndia mwetu kwa nanga siana zito but still to the Gen Z can you grow on your own can you follow the norms let's ibukweni let's ina musi waku you know nondo ipinda yokete tutinda to yasi akuima uyana kana uya makosekani but nyekela ni trust yani kana ngai ombie kila mundu ena kinengo ena kindu chako very specific very unique kuila wekana itae mkutano what is it that napenda kufanya ndio nimepata degree yangu lakini sijapata kazi kila kingine ndo anakuika ni chao am I a speaker can I speak to people and be paid nene se kusukanzui no ni sukenzui ngaipwa ndo ni zino ibindanga ini bikamyo mweka bimbuka but hivi ngoka nyengeta nili ngikata you see ko it is not that bad
Gen Zs, it is not that bad. Yes, exactly. Take that bad that you can do other things to distract your body and distract yourself. Manda, si kubaya sana. That is the real. Si mbaya hivyo sana. Yes. Bayo mwana mutati na muya ibe bado ni kwatie kawela. One of kati wasia na isi totoya. Na nika ngili 36. Angolia. Na ndewe yani 36 ndesilingi ndewe yani kila kindu chonde no wokwikwa ona suyalozi wikite no uwo muwite na yu na mwiya nyene wisinye na ndikiwe we musala wangili umwana natano how no kamuka kwacha wendete na mwiya yes and it has made me what I am today pe ndungola sia you know when that in matabye JCs eka usuni we litio nyana sia ne we litio nondo pastor no artist to anything kila keke ka duniani along the way no cheke kie kila no we the way keka ona sindu the way kwe sio ndeba ibado sita wete to bibiliani kwa u eka kwelitia na esietwa ya JZ we kila kitaime can economy is bad. Secondly, manebi ndajikwetelete there'll come a time you don't get na kolilwe ni nyewe wisia ende ndoketonzia yo mwana ombete ngwe asia nye mami etikila kati wa lingi yakwa naku I'm the last. Hey, imagine kana kajuta ju amwe yake ba wetelete continuation kuma wala ni nake mwana osio musiaite weka you know we mukundu ina esoko wendo ina chawo natia ene mindo ni mundu te aikwa by choice. I don't want to have children. Na kwa nienda unena panjensi ana maitu. Nimekana wina tayula wako as an individual. Na thayo wako ni different na wa musiai. Labda yua musiai maku ni ma failure in one way or the other. Ma wife isi kana me kalile yo da yeme thuku stand out. No yunga me thayo wako. No focus future yako. Nondo ni tuomenda. Nenge hithi tu twende na ukua. These are our leaders. Na mwabelela ba at your age. Together in the future tutena ndo maetezeka. Asante. Mundo mosia yisia. Wonbo tu ikiangithile kilungu kitu cha omonde ni wama na ondo mosi welete wekalane na mwana waku wa Gen Z na ku Gen Z wena bayo waku wewe akawalete kwikalana woso iyongamia wewe ka. Ni na Dorothy Mukunzi wa Women Connect Faith Ndonge na mwite muyene. Hapa ni motangwa na ni mwepa kwamo. Pastor Joyce Katambo. Na kwa ndito wabeti wa mwanya mwitu motui. Asante.